تماشاوان هجام در باسی دورتموند دبن یا آلمانیا اندامی مکتب سیاسی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا عبدالباسط حمو میوانی منه سلاف بوتککی عبدالباسط كك عبد الباسط اگر بست بری 10 دقیقان جیبی جیبود ناف بینا وی بشر و علوزیا گود ناف بینا اسرائیل و طایبتی حماسی ده رودایی دست پیکی ده نرخاندنات لسر اگر بستی بر بکر سلا ورز بو تاکک جمال بو کردستان 24 تماشاخانه کن راستی افشار هانی گرودا نابرا اسرائیل و غزه ایدا دريجي هذا شركي نابرا فلسطينيه واسرائيل او هات اگر بست هات راوستاندن اثبات بو تکز بو انه بشر بو کشتنی تجاری کس ناگه آرمانجی خوا داوی یا شر و کشتنی دوی آشتیانا و دیالوگ دامستاندن بابره ببین هر کس اکل سر ماسه دیالوگ گفتگو بکه گو کار بین چاره سریع سر بخن هلبت شرکی دجوار بو کسین سویل هاتم کشتن کسک جه سود ندوار گرت او ده دیار کرن انو چاره سریع که سیاسی آشتیانه دست به شقوناها نابرا عرب و تایبت فلسطینی اسرائیل اوانا از باور موی دریوه که جبونی خاطر اداره امریکیان و بار به دوستای اسرائیل و فلسطینی دست بکه وقت مندزانجی بریا دمك او ولاتن كندا في ولاتن عرب دا مستانتني اشتيانا باسرائيل دا بكون هناك هبون نرازي وندخوستن في دا مستانتني نهي بسركبي نها هناك يعني دسبي بوجو اف اشتيانا دسبي بيوز بهورم افجي ولاتي عربا جي كتنا سر خطي دا جون بايدن جي دركت ايرو سر اكران التلفزيونا بيقومان انو امريكا وبجدي دا مستانتني نابرا اسرائيل وفلسطينيه دسبي كك عبد الباسط نها آلیه اسرائیلی ایران گلک توان بار کرد دستور داناد و آلوزیا کو هریداوی رودایی ده اسرائیل گود کو 9000 موشک جالی غزه و برب اسرائیلی و هاتنه تقاندن جالی حماس و ایرانی بخوشی دست نشان کرد کو وان چک هاندیه دست حماسی قالوا دستور دانا آليين درفة حتى نولاتين عربي وكولاتك وك إيراني دي آلوزياتنا بين فلسطين وإسرائيل دل قرى بهورياته أو دستوردان آشتيا دناف بين واحردو ولاتان دشي چه باندوري ليدك؟ راست او تشتغو تكليا غزة طيبت حماس وجهاد قال لك تكليا إيران راخورتن قد قراوي ایران و ولاتین دیتر ایگو نعرب خود خنا خود یا قدسی خود خودی اسلامی اوانا گانا قوناغه که اینو وابکار تینن ایبر به کشی يعني اما دواري سلوغان هذا ايران يعني هالوست ايوان دواري سلوغان هذا ابو بالماصي وكي تر دانو صاندن تشكي اوتونومي اوتومي هناكي دانو صاندن امريكا لفيينا دكي انا سر لهفدود كان دماغو ايرو غزه فلسطيني دوزا فلسطيني اولاتين وك ايران وغير ايران زانن يعني اولاتي هاني كرتا فلسطينيه بكارتين اوانا جي شري هاني براسي يعني قالك تش جدا كرن يعني هم يجي او راستيا بو ايرو فورت ايران دي ديار كرن وغيري ويجي ياددوا او حكومتنا نتنياهو هناك بزحمتيار درباس واثبات كرنو او ايجو كاربي بشروجي بكي وخلاص سياسي او راكيتين بشارتي قلتم تم يعني وقت تهديده كده اسرائيل هناك كشف يعني برضو سيناريو بشري قالك ارمانجي هنا لوقت مقوت داوي وبرد بماصا اشتي ودانوستان ربكن تايبت او هالبجارتني سروكات اسرائيل الفلسطيني وحمود عباس دخوست جارك دي خنا هالبجيري او ناكوكي عندنا برا الضفه الغربيه وقطاع غزه ده هناك ناكوكي هابون او انا ويب هناك باريكاريا مصري ولاطي عربه جو كاربن دانوستان زياده بن دغو هناغي كغزه جو ايران ودوله ديتر دخوازن جدسي عربه ببن خوديه فلسطين وقدس بربه كيجي مصر بأواكي خورت درباسي في چاره سريه بو و پیشنهار کرگو اب اشتیانا دست بیم كي عبد الباسط نها سكن امريكا دي آلوزيه ده هر پشتی راگهاندنا
ئاگەر بەستەی ژە ئالیێ ئیسرائیل و پشتیوێ پێشراندناوێ ژالیە حەماس وەژی سەرۆکی ئەمریکای جۆ بایدن دەست نیشان کرد و ئەڤ یەک دکارێ ببێت دەستکەفتەك ji بۆ destpêkirina proseyekî aştiyê di navbeyna aliyê İsraîl û Filistînê de ji bo çareseriya pirsgirêkên rojhilata navîn jî li gora baveriya te destpêkirina proseyekî aştiyê di navbeyna Filistîn û İsraîlê de ji bo aştiya rojhilata navîn derfetekî çawa vedike. بێگومان وەک من ئەماژە کرد یعنی ئیرۆ ئەو شەڕ گەلک ئارمانج پشتە بوون وی دەست پێ ببێژ بەرگۆ نەجی براکێتێن حەماسێ کارێ ئیسرائیل زەعیفێ نەجی ئیسرائیل کارێ بە بۆمبەبارانێ ملەتێ فلەستینی قەڕ بکێ دیارە دوێ چارەسەریە ئاشتیانە وێ هەندێکی ئەمریکا بجەدیە ئیدارە بایدن و کاربێ چارەسەریەکە سیاسی دەست پێ بکێ و ئالیکاریە وڵاتی عەرەبا و تایبەت ڕێ بەکێ دانوسانێکەندابێ و ئەس باوەرم هەنێکی وێ دەست پێ بێژ بەرگۆ ئیرۆ پرزگرێکە هەری مەزن ناوبەرە ناکۆکیەدا ئەو وڵاتێن ئالیکاریە قطاع غەزە دەکردن و هەو وڵاتیش خۆرە بکارتانی حزب الله و غیر حزب الله يعني اسكارن بيجم او محوري حزب الله وحماسي وهبالبندي وتدواري منطقه نتي تجي او انا وهنا كي لاواز ببن تايبات ايران دخوازي دانو صاندنا بامريكا سر اتفاقك او امبارغو سر مشي بالي لفييني كاربي او ايريشا سر ايراني بهلاني بربيك ايران خواستك ارمانجي برجواندي وينا دبینی ایخت خسره هلبت او کاغات و کارت فلسطینی و حماسی گو ایران و غیر ایران ولاتن نعرب و کاربم کارتین کەکەی عەبدولباست هەردەم جیهانا کوردە درaya گشتییا کوردە ئەف پرستێ ڕۆژەبی یعنی bi destpêkirina proseyeka aştiyê di navbeyna İsraîl û Filistînê de yan jî gehiştin biriyeke çareseriyê gelo pêngava duyem dibe proseya aştiyê ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd jî li rojhilata navîn dibê alîkarek ji bo ku pirsa Kurd jî zêdetir di rojevê de li ser bê rawestandin nirxandina te bikirim keke هلبت يعني إيرو سياسات رجلات نابين بهذا جريدايا بيقومان دوزا قال كرد دوزا كم مصدرين دوزا فلسطيني وقت قال لك جارات شريسار مخابن كرد قال لك ما دقوت برزقريكا رجلات نابين دوزا قال يا جريند دوزا فلسطينية مخابن ما كرداجي شري سوسياليستي دا فراني هر چار پارچه كردستاني اوانا دقوت نا هلبت هذا هر يك قوناغا كوي بيقومان اشتيانا ودمال جهه كي بيام دور جديد كي او سلوغان ولاتن يلو شر تغذيه دكن وقش دكن باوانا وي رولاوا كيم برغو تشخاشي اشتيانا العرمي ببه رولا دولتين داگر کرد و ستمکار و دکتاتور ده هرمی ده کم نمیه و بهتر دموکراتی و آشتیانه رولا خودسه بگومان شر خدمت دکتاتور ده خدمت خوین مجاده ند خدمت گلا رجلات نابینا بگومان دوزا گلی کرد دوزا که هری گرینگا و بگومان وی هبدور باندور بکه اما ملت کرد بگومان آشتی خوازن آشتیش غیری خواه اللي مخابن غير ما نولد فكري ام كرد ازادي خوازن وازاديه جي غير خود خوازن بيقومان ام خوازن چاره سريه كسياسي واشياء نابرا اسرائيل وفلسطين سر اساسا كي جو او لخابدو بكن الغوري برياره خو ما في خوي چاره نسور دسود بيقو هر كسك املاءات واوامر بدي سروا ككي عبدالباسط زوي درفتي جي بكار بينم كوم بهفدوره دوي دمجميرا درنگ دبا خفنكو لسوريا حل بجارتين سر وقاتيا سوريا الدرفي ولاد جقا دنگدانجي دست بيكريا سكنا وبكي پدك سدوي درباري ده چيه يا انك سدوي درباري ده چيه گر ديتنا تبكر اب هالبجارتن جمال هالبجارتن كن تياترونا شانويا وقت 2014 بشار اسد دست بيكر دخوازي وقت ببي درواس بكي اموك انا كسي وقت كسي ام دبينن اوانا شانويا چارەسەری كناب دولتيه گۆری بریارە 2254 ئەو ڕێجیم نەممکنە هەڵبژاردنەی خوا بسەر بەخێج بەرگو سەرێ سەدی شێستج ملەتێ سووری دەروی خاکە خۆیە یانجی هەنابەر بووە ئەو هەڵبژاردن معنە ژێرناوی تشتێکی نونانێ
تایبەت ئەو وڵاتی رووسیا و ئیران پشتەوانن و وڵاتێن دیترجی ئەمریکا و سمۆل گروپجی هەلبەت ئەرێ ناکەن و ئیرۆژی وڵاتێن ئەوروپا هەنێک وڵاتە ئەرێ نەکرد و هەنێک وڵاتاژی چاوی خۆ ئاواکی دی بکرد لێ ڕێژیم دخوازە هەنێکی دەنگال سەرخۆبێنێ بێژینەوە ڕێژیمەکەڕەوە و نەژی نەڕەوا هاتیە سەروی حکومی و نەوڕەواژی وێ بەردەوام بێ و نەژی بن هەلبژارتناژی وێ ڕەواندنێ ببێ ڕەوان ینی ڕەوا ببێت لە ئاستا ناودەوڵەتی و کاربێ vegere weke berê rejîmeke diktatora robro wê nemînê û çareseriya siyasî çareseriyeke navdewletiya li Cinêvê prosa siyasî û aştiyê dimeşe û ewana rejîm çi helbijartina bike dibînê ji xwe re ji ber got weke şanokê ya jî teatroya pêkenînekê dike û mêjiyê xelkê lav dixe û bi hevalbendê xwe hinekî tevaniya xwe dike lê wek me got yanî em enekesê behwerin ev rejîm namîne wê çareseriyeke siyasî Sûriye re bêgerin تر اساسکی چارەسەری کە ناودەوڵەتی و نەژی وڵاتێن بۆ ڕێژیمە بەشار ئەسەد خوازی یان جی وڵاتی هەرێمی دخوازن قەدەرە سووریا هەردووێ چەرچوێ دەتخوازم شتە بپرسم کەکەی عەبدولباست نوها یعنی بقاسی نیوی خاکا سووریەش خوا نەدبن کۆنترۆلا ڕژیمێ دەیە لە ئالیەکی دن لە ڕۆژەڤایی کوردستانی بەرەیە ئاشتی و ئازادیەک و ئەنەکەسەژی برێڤە برێکی سەرەکەیی وێ بەرەیە لە ئالیە دم پەیەنەکەژی دەستنیشان کرد و ئەوژی vê hilbijartinê boykot dikin napejirênin qebûl jî nakin got li serdeverên got dibin kontrola wan dene ev hilbijartin li dar bikevin opozisyona Sûriyê aliyekî gelekî berfereh li dijî van hilbijartinan e gelo wekî te destnîşan kir yanî sedî şêst xelkê Sûriye زێدەترێ وێ گەر دە هەلبژارتنەکەی دە بەشداریە نەکە ئەو هەلبژارتن چاوا دکارە ببە هەلبژارتنەکی ڕەوا چاوا دکارێ رووسیا ئیران ئەو وڵاتێک و پیشکرێن وێ ڕێژیمێنە دەست نیشان بکن و ئەv هەلبژارتنەکی ڕەوا بووە و سەرۆکەی سووریە هاتیە هەلبژارت ڕاستە نورۆ ینی ئەو ڕێژیمەکی نەڕەوایە دیکتاتۆرە ملەتێ سووری نەماوی قبول دکێ دیموقراطیەتێ تجاری نکاری بپەژێرێنێ چقاسی رووسیا هەولدێ چقا ئیرانجی هەولدێ ئەو 10 ساڵان پشتەوانە نکاری بوو خاکا سووری vegere و وێ ڕێژیمێ تەسویق بکە ینی بگەڕێنێ هەموو وەک زەمانێ بەرێ وەک دەوما بەرێ ئەو ڕێژیم نەممکنە vegere ڕۆ پێڕ خواندن ڕۆ زەعیف دەبێ ئەوانە بڕاستی ڕێنامینێ ئەو ڕێژیم دوێ هەرێ چارەسەریەکە سیاسی دەستورەکەن و سووریا بێ و دەزاننجی بریارە جنێ 2254 هەموو ئەمزە کردە بیمافی رووسیا وڵاتی دیتر و چارەسەریەکە سیاسی جنێوێت بن بریارە 2254 بۆ حکومە ینی کۆمیتەکە بە گوهێز انتقالی بێدانین و پشرەژی زمینێک بێ ئاوان و دەستورێک بیان و پشرەژی هەر برە بژارتنێ ینی ئەب هەموو تەرسی بریاری ناودەوڵەتینە یان ڕێژیمەکە گۆنە لە بریاری ناودەوڵەتی گۆدارکێ ملەتی خۆ گۆدارکێ هم مایا گو بس روسیا و ایران پشتوانن جێرە وش خۆرا وەکە کێ عەبدولباست هەلبژێر جیت بەڕاژی هەلبژێرن بوونی وایە دیموقراطیەتەکە بۆ کاربێ بێژی وەکە مسرحیاتی غەوارتۆشی بەلێ کەکەی عەبدولباست هەروەها دیسە ڕایاگشتیا کورد گەلێک مەراقاوەیەکێت کێ شاندێک بلندیا ئەمریکییا و هاتی ڕۆژەڤایی کوردستانی هەبوو ئەمریکا دخوازێک و دیالۆگات ناوبێنا کوردی کوردی دە بەردەوام بکە یعنی لەسەر عەردێ ڕەوش چاوایە دەستپێکردنا دیالۆگی گەلۆ نێزیک بوویە دوێ دەربارەیدا زانیاریاژی شتە وەربگرم نرخان بناتەژی بگرم بەلێکەک جەمال بەری هەر تشتی ئەمەمان جومانە کوردی وەک پادە کەسی هەلبەت بە دیالۆگێنە بە یەکڕێزیە مالا کوردن ئەو مالا یەکڕێزیە کورد سەر ئەساسێکی شریکاتیەکە ڕاستە سەر ئەساسێکی مافی نەتەوی کورد بێ پاراستن بێگ و زڵم و زۆرایی هەردوو ببێ هەلبەت شاندا ئەمریکی مهمە ئەمریکاژی دەولەتێک هەری گرنگە خۆدی فاکتەرێکی مەزنە و فاکتۆرێکی مەزنە کریزا سووری دنیا و جیهانێک هەبی بێ ئەمریکا نەممکنە کارەسەریا سووری بێ و بێ شانسەکی مە کوردە باشە و ئیرۆ ئەمریکا و هێزێ ناودەوڵەتی پشتەوانیە هەرێما مەنتیقا کوردی دکن بێگومان پشت پێویستە گۆمرۆ یەکڕێزیە مالاکوورێ لێ مەخابن ئالێ دیژی ئەو نە ئەجندەی کوردی باوە هەیە و نەژی ژوا کریاری خۆت بەگەرن ئەم دەبینن هێویە بۆ زانوساندن چێبوو پێشەڕۆژێ ئەمریکا بەرسبەکە باش و گۆدار کرد لە شاندا ئەنە کەسێ بۆ ئەو کریارێن هەیە دێ و هەواڵبەندێوێ چاوان سەر
انجمانا كردي او كرياري بري دي سبا جراندن بگومان امریکا البندا گرکا دیا اوانات به گرانتورا کی هری گرنگ به و گاربن باش کنترولا کاروباره گود به نه هر کس تشتکی بله گوت جرا بمینه بگومان امریکا ویرولا کبریزه و منکی گشبینن و امریکا ویرولا بریزه لیم خابن حتی نه گاوی عملی پراکتیک امریکا نه آبیت ندور دیالوگ و کاربن گرا ددوایا سیا تصویب سپاسیاتت که من دامی مکتب سیاسی یا پیدا کسه عبدالباسط حموکوش دورتموند آلمانیایی تلگلمم خوش بود